урматтуу салам алейкум. Урматтуу Кара-Бура айрым тургундары, жеңишиңиздер менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ушул жакка күйөрмөн болуп келген ушул ар бир биздин бүт туугандарыбызга жеке өзүм атыман, үй бүлөм атыман 50 000 сом сиздерге приз барыңыздар. İsrail'im, gel hadi. Alo, hurmatlı kayıntuğanlar, kok-borу suyucular. Bir yere karap durma ya, bunu balaga bir bata verelim. Buna İsrail'in de bata verelim, bir yere karap durma ya.